jednom aplauz za ovaj divni dom. Ovo braću, na pregled treba prijateljstvo posle vratiti, pa bit će tu svega. I samo da vas zamolim, kad smo već tu, da koliko je moguće, da svi pomognemo, svi znate zbog čega smo se ovdje okupili, jel tako? Da pomognemo našim sugrađanima Samiru, tako da gore imate, možete uplatiti koliko možete, jel, za Samira, eto. Hvala. Dobro večer posebno vama i ovim, da ih tako nazovemo, starijim građanima koji su večeras tu. Večeras će vas kroz program voditi Mirha i kolega Tarik. Lijep pozdrav i ugodno večer i od mene. Evo već smo otvorili ovaj šaroliki program jednom divnom pjesmom, koju nam je izveo naš dobro znani prijatelj Mirza. Koristimo ovu priliku da vas podsjetimo na glasanje koje je od ključnog značaja za njegov plasman u takmičenju Zvijezda možeš biti ti, koje se emituje na TV Hayat. Također, u ovu možete kupiti Mirzin CD, a novac ide za pomoć Samiru. Evo, mi smo iskoristili ovu manifestaciju da pomognemo našim sugrađanima, kao što je rekao i Mirza, koji će se, ako Bog da, vratiti svoje porodice živi zdrav. Međutim, večera smo se okupili i kako bi na najbolji način prikazali mlade ljude širom Bosne i Hercegovine i pritome približili vam čari volontiranja i omladinskog aktivizma. Naš večerašnji, a i dugoročni cilj jeste mir. Ovom manifestacijom želimo prikazati kako nije važno odakle si ili što si, sve dok si čovjek. Ono što moramo napomenuti jesu ljudi, zapravo organizacije koje su pomogle u realizaciji ovog projekta. Cijeli projekat finansirala je organizacija SHL, Schule Helfe Leben, učenici pomažu život, koja je dala nam novac da gledate ono što večeras je tu. Naravno, tu su i medijski pokrovitelji kao i prijatelji koji su pomogli u realizaciji ovog projekta. To je naš načelnik općine Mehmed Bajrektarević, zatim Radio Srebrenik, Studio D, Srebrenik Network, NTV i Jata, Printas. Humanost, dobrovoljnost, univerzalnost. Sve su to asocijacije koje nas dovode do Crvenog križa. Crveni križ naše opštine, kao što vidite, aktivno djeluje već duži niz godina. O volontiranju i aktivizmu najbolje možemo naučiti od samih volontera. Večeras su i oni tu sa nama. Velikim aplauzom pozdravite Samru i Adisu, dugogodišnje volonterke Crvenog križa. Dobro večer, ja sam Adisa Muratović. Dobro večer, ja sam Samra Nibić. Mi smo volonterke Kluba Mladi Crvenog križa Srebrenik i večeras smo tu da vam kažemo par riječi o principima kojima se vodimo, aktivnostima kojima se bavimo i na taj način da vas potaknemo da nam se pridružite u našoj humanoj misiji. Principi Crvenog križa, to je principi kojima se vodimo mi volonteri, za koje smatramo da bi se svaki čovjek trebao voditi, bio on volonter ili ne, su humanost, nepristrasnost, neutralnost, dobrovoljnost, nezavisnost, univerzalnost i jedinstvo. Volontirajući u Crvenom križu dobijate priliku da učestvujete na raznim radionicama i seminarima edukacionog tipa, dobijate priliku da postanete edukator, to jest instruktor ili trener iz raznih oblasti, dobijate priliku da učestvujete na obuci prve pomoći, da je naučite, da postanete dio ekipe prve pomoći koja predstavlja Crveni križ Srebrenik na takmičenjima iz prve pomoći. Sve aktivnosti Crvenog križa baziraju se na pomaganju onima kojima je pomoć najpotrebnija. Među te aktivnosti spadaju sabirne akcije i razne druge aktivnosti koje osim cilja namicanja sredstava potpomažu time što promovišu humane vrijednosti, zatim pozivaju građane na aktivnost i na određen način poboljšavaju život u našoj zajednici. U tu svrhu radili smo predstavu 7 principa, također razne humanitarne koncerte i partije i filmske prezentacije. Članstvom u Crvenom križu dobijate priliku da upoznajete, da se družite sa volonterima iz cijele Bosne i Hercegovine, da učestvujete na raznim omladinskim kampovima i druženjima, na njima stičete naravno prijatelje, stičete nova iskustva, samim tim što putujete dobijate priliku da upoznajete gradove naše zemlje i šire.
Pa eto, mi smo večeras tu prvenstveno da vas pozovemo, da nam se priključite, znači da se učlanite u Crveni križ, da nastavimo zajedno našu humanu misiju, da ona bude što kreativnija, efikasnija, produktivnija. Eto, tako da dođite, učlanite se i vidimo se. I hvala na pozivu večeras. Nadam se da ste pažljivo slušali sami radijsku da ćete se učlaniti u Crveni križ. Međutim, mi smo vam večeras obećali veće dobre muzike, stoga ono što slijedi jesu prijatelji koji su nam došli iz Brčkog. Oni su učenici gimnazije Vaso Pelagić, a izvode pjesme Spisak razloga, Mornar i Kokos. Velikim aplauzom pozdravite Skul.
utešna nagrada za tvoje poraze. Nisam ti dobra koliko sam ja, jer ne postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U Oluri pešano sada, mi smo se polako kupili. I danas sam te čuvao, na gore rekla te nosio. Evo te nevola te branio, dok nisi spavala, da sam plakao. Nisam ti dobra koliko sam ja, ne postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisam ti dobra koliko sam ja, ne postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko sam ja, negdje postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nemam zarizle, nemam bigače nama, baš bi mi sjelo taman. Zašto u ovoj koje bi sanjao rasto, jer ne smiješ reći da si drugačiji glasno. I zašto ne oduvijek je bio zasto, ja ne razumijem to kako, da me lejte niko ništa nije jasno. I sad na neki gore nego i kada smo, na mene misli sad ne bi bilo krasno. Kako da promijenim, nema para, daj posudi, nije bježi za makar budi steglo, brate, sasvim strana, treba pomoć od je. Bar ga neće kreditati, pustit će me da se pati, stupa struja, skupa hrana, kirija od stara. Kako da ne razumijem, ti uvek nešto vjesno, iskrivio sam te da sjediš te je vjesno, a ti manje došli da me misla ko desno. Kako da promijenim to, nema para, daj posudi, ne bježi za makar budi steglo, brate, sasvim strana, treba pomoć od je. Bar ga neće kreditati, pustit će me da se pati, ja sam popust tekija, banka mi protekcija. Od svjetske krize nemam zarizle, nemam bigače aman, mi sjelo taman. Od svjetske krize nemam zarizle, nemam bigače aman, mi sjelo taman. Od svjetske krize nemam zarizle, krize, nemam zarizle, nemam ni gađeja, mi sjelo taman. Od svjetske krize, nemam zarizle, nemam ni gađeja, man, mi sjelo taman. Možda
imam vremena i pjesmu koju nam izvodi nama svima drag momak. On je član grupe GBK, pjeva već dugi niz godina, a večeras će ovu pjesmu izvesti na najbolji način. Pozdravite Malika Smajlovića. bio zapravo da vam približimo moć volontiranja i aktivizma, zato smo većinom pozvali mlade ljude. Večeras će se predstaviti i udruga Udruženje građana, penzionera, civilnih invalida, prve i druge kategorije općine Srebrenik.
Ja se iskreno nadam da ste zapamtili ovaj naziv. A volonterka je Čustić Merisa i nadam se da će vas svojim govorom ponukati da se sami uključite i djelujete. Ona kaže da nemaju volontera i da zapravo to udruženje treba takve mlade ljude. Pozdravite ih jednim motivacijskim aplauzom da vam ona to lijepo predstavi. Dobro večer svim prisutnim. Prvo bih da se zahvalim organizatorima što su nas pozvali da učestvujemo na ovoj manifestaciji i da se predstavimo široj lokalnoj zajednici. Moje ime je Merisa Čustić, diplomirani sam socijalni radnik, volonter sam u ovom udruženju gotovo pa 2 godine. Ukratko ću vam nešto reći o ovom udruženju. Udruženje je osnovano 2006. godine. Po samom nazivu, kao što je voditeljka rekla, u udruženju su prvobitni korisnici bili civilni invalidi 1. i 2. kategorije. Međutim, kroz sam rad dalje udruženje je shvatilo koje su potrebe kategorije civilnih invalida i sve više uključivalo sve ove kategorije. Prvobitne aktivnosti kojima se udruženje bavilo su savjetodavni rad osoba sa invaliditetom, to koja su prava osoba sa invaliditetom, na koji način je ostvariti, kroz koje institucije i organizacije. Zatim udruženje se počelo da bavi nabavkom ortopedskih pomagala i davanjem te opremi na revers. A kako je se udruženje širilo, počelo da formira invalidske radionice, pa je tako formiralo invalidsku radionicu za sječu i paletiranje drveta za kamen i grijanje, u kojim smo 2010-2011. godine zaposlili 6 osoba sa invaliditetom, međutim ove godine imamo samo 2 zaposlena sa invaliditetom. Udruženje je dalje kroz svoje aktivnosti sarađivalo sa stranim humanitarnim organizacijom, pa je tako na taj način bilo posrednik za nabavku i donaciju školske opreme osnovnim školama sa područja opštine Srebrenik. Početkom 2010. godine projektom MDGF-a Kulture za razvoj sve više smo u svoje aktivnosti počeli da uključujemo djecu sa posebnim potrebama. Izradom baze podataka za djecu sa posebnim potrebama koja je bila finansirana od strane opštine Srebrenik, došli smo do podatka da na području opštine Srebrenik živi oko 110 djece sa posebnim potrebama, što predstavlja veliki broj ove populacije. Danas mi kroz svoje svakodnevne aktivnosti radimo sa 60 djece kroz projekat LOT 2 formiranja jačanje lokalne demokratije koji za cilj ima da lokalne vlasti i nevladne organizacije spoji da zajednički djeluju u cilju rješavanja problema ciljanih grupi. Sve ove aktivnosti cijelo vrijeme radili su volonteri. Želim da kažem da volonterizam nije samo dobrovoljni rad bez naknade, nego da je to cijeli proces učenja, usavršavanja, usvajanja znanja i vještina, sve to opet u cilju zadovoljavanja potreba korisničke grupe. Kroz svoj rad udruženje je ostvarilo dobru saradnju kako sa lokalnim, tako i sa nevladnim organizacijama, kako na području opštine Srebrenik, tako i šire. Kroz saradnju sa opštinom Srebrenik udruženje je implementiralo i implementira velike projekte. Neki od tih su 2 suvenirnice, od koje jednu imamo na šetalištu našeg grada, druga je na Gradini. Zatim ove godine formirali smo dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama i što je najvažnije da spomenem jeste projekat da će se ove godine izgraditi centar za djecu sa posebnim potrebama koji će biti finansiran od strane opštine Srebrenik, Ministarstva Tuzlanskog kantona i UNDP-a Bosne i Hercegovine. Volonteri su pokretačka snaga svake nevladne organizacije i želim da kažem da volonteri ako se dovoljno angažuju i ako budu usvajali znanja i vještine mogu steći vještinu pisanja projekta kroz koje se mogu sami angažovati da budu plaćeni za neke određene aktivnosti koje one obavljaju. I ovim putem bih htjela da uputim svima poziv koji žele da volontiraju, koji žele da posjeti naše udruženje, da to mogu raditi u prostorijama našeg udruženja koje se nalazi u ulici Meši Selmovića i na web stranici spektarsrebrenik.org. Hvala vam puno. Nadam se da je prethodni govor na vas ostavio dojma i da ćete se priključiti skupini ovih divnih ljudi. Mi nastavljamo dalje sa programom. Večeras sa nama je i plesna grupa koja je stigla čak iz Janije. Oni se zovu The New Generation i predstavit ćemo se svojom koreografijom We Dance Electro, a gledate mi i nešto kasnije. Uživajte! Ja mislim da počeo igrati.
Brčom bilo neki razgovor. I'm sure you've heard it dozens of times before. The Amen break. Here's what it sounds like. Večeras se sa nama druži Jasmina Vujkanović. Kao što već znate, Jasmina je također bila učesnica šova Zvijezda možeš biti ti. Pjevaće nam pjesmu Zbunjena, stoga veliki aplauz za zbunjenu Jasminu. Dobro večer svima, dobro nam došli.
Još jedan aplauz za ove momke iz Brčkog i našu Jasminu. I nastavljamo dalje. U ovoj odličnoj večeri sa nama su i urbani momci iz našeg grada, band Ultrazvuk. Oni će nam izvesti 2 pjesme i to Teške boje i Sad se briše i blijedi. Pozdravite ovaj naš mladi band. On je zbog da ne može prvi snima i vezi. Što on ne vidi. Ovo je samo što ugasi. Ugasio je to.
naši volonteri su tu da nam ovo veče učine ljepši, stoga ću opet najaviti volontere, ovaj put lokalnog tima Srebrenik, asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, koja će nam objasniti šta je to lokalni tim, šta su do sad uradili, kako se uključiti i sve ostalo što je vama potrebno. Stvarno im vrijedi poslušati, stoga pozdravite Irmu, Merimu i Edinu. Lokalni tim je manja nevladna i nesamostalna organizacija koja radi kao odjela asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini u daljnjem tekstu ASUBI i sprovodi projekte na nivou svoje lokalne zajednice. U jednom gradu može biti samo jedan lokalni tim. Grupa srednjoškolaca, minimalno njih 5, mogu osnovati lokalni tim popunjavanjem aplikacije za lokalne timove posmatrače. Nakon što postanete posmatrači, odradite minimalno 2 projekta, od kojih je jedan prezentacija ASUBI-a. Srednjoškolcima i prikupite minimalno 10 srednjoškolaca. Popunjavate aplikaciju za punopravno članstvo, nakon čega dobijate svu potrebnu dokumentaciju od ASUBI-a kako bi mogli djelovati kao manja nevladna organizacija. Podršku koju dobijete od ASUBI-a jesu eventi koji će biti organizovani za lokalni timove. U budućnosti je planirana novčana podrška za koji lokalni timovi, zajednički projekti za koje ASUBI-a obezbjeđuje sav potreban materijal, te edukacije za članove lokalnih timova i lakši pristup fondovima za nevladne organizacije. Lokalni tim samostalno piše i sprovodi projekte u svojoj lokalnoj zajednici, a sve vrste pomoći dobiva osim financijske dobiva od ASUBI-a. Članovi lokalnog tima su i članovi ASUBI-a, tako da sve konkurse ili pozive za dodjelu grantova apliciraju ispred ASUBI-a i time lakše stiču sredstva koja su potrebna za njihove projekte. Lokalni tim mogu da izrastu snažne lokalne nevladine organizacije koje samostalno provode projekte, apliciraju za sredstva, a ostvaruju se asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Ciljevi lokalnog tima su međusobno povezivanje srednjoškolaca u cilju unapređenja njihovih sustava u društvu, zaštita osnovnih prava i stvaranje boljih uslova života i obrazovanja, unapređenje i promoviranje demokracije i ljudskih prava i jačanje civilnog društva, organiziranje kreativnih radionica, savjetovanje kulturno-umjetničkih projekata i seminara, zalaganje za veću participaciju mladih u procesu donošenja odluka. Podizanje svijesti o potrebi promoviranja obrazovanja mladih starosti od 14 do 25 godina. Stvaranje finansijskih uslova za školovanje mladih bez obzira na njihov spol, religiju, nacionalnu političku pripadnost. Angažiranje na stvaranju pretpostavki za jačanje odgovornosti mladih. Ispisivanje časopisa, brošura, letaka, biltena ili knjiga i drugih publikacija radi promoviranja djelatnosti asocijacije. Razmjena iskustava, saznanja i informacija sa srodnim udruženjima i drugim nevladnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Ovim putem vas i pozivam da nam se pridružite u lokalni tim, zajedno da realizujemo projekte, volontiramo, jer zaista je sreća i gušt vidjeti osobe koje pomognemo s osmihom na licu, te da kao optimistična omladina dobijemo priliku mijenjanja naše budućnosti u Bosni i Hercegovini, koja nam je više nego neophodna. Ono što želimo, u to rado vjerujemo. Budimo dio nas, nek se čuje i tvoj glas, jer znaj da ponose i dika biti član lokalnog tima Srebrenik. Urbani bend je sa nama. Ovi momci su iz našeg kraja i njih svi dobro znamo. To je bend Ray, koji će nam svirati večeras ruke i dolazim za 5 minuta. Pozdravite i dolazim. Neće još.
ležiš, ne mi dete, samo ću skočiti preko puta, kupiti granice i cigarete. Minuta, evo ti dole, nešto pronađi, oči si tamo, evo sebi, dolazi dole, i sama se snađi. Neće ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od luke, treba mi muzika, istisak ruke. Nemoj se, neće ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od luke, treba mi muzika, istisak ruke. Sama se snađi. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od luke, treba mi muzika, istisak ruke. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od luke, treba mi muzika, istisak ruke. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od luke, treba mi muzika, istisak ruke.
Ponovo slušamo Malika koji će nam izvesti jednu prelijepu pjesmu Kapija sreće. Nadam se da se osjećate ugodno i da provodite lijepo večer.
Evo, nadamo se da provodite ugodno večer uz ove naše momke. A sad, mi svi znamo da je Michael Jackson već odavno na hiretu, ko što ljudi rekli. Međutim, ono što ćete vidjeti nešto stvarno nevjerovatno, sama sam se zadivila, stoga ću vas ostati da uživate opet uz New Generation i jednu koreografiju koja se zove Moonwalk. Da ne kažem preselio. The way she came into the place, I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity and worship. uz pratnju na akustičnoj gitari koju svira Martin Bilić i Mirza svira akustičnu gitaru. Pozdravite ova dva odlična momka jednim velikim aplauzom. A pjesma koju izvode je Samo je duša još ostala. Pokušat ćemo. Može?
akademije. Hvala vam. Večeras su naši vrijedni volonteri radili promocije, dijelili letke, stoga molimo vas jedan aplauz i za njih. Kako ste mogli vidjeti, nakon smo utvrdili naplaćivati ulaz, jer sav prihod od ulaznica želimo preusmjeriti na račun za pomoć našem sugrađaninu Samiru. Prije samog kraja želimo da uručimo i zahvalnice našim učesnicima i prijateljima projekta. Onim redom kako budemo prozivali, molimo se da nam pridružite se na sceni i prime zahvalnicu. School of Rock Brčko! Predstavljam se. The new generation Janja. Jel nam tu Janja? Zatim band Ray. Band Ultrazvuk. Jasmina Mujkanović, jel nam tu? Ima Mirsa Selo. Saša Militanac. Malik Smajlović. Pozivamo predstavnika lokalnog tima Srebreni. Udruženje za djecu sa posebnim potrebama, zapravo najdugi naziv, ali ne mogu zadovoljiti. Imamo predstavnika rada Srebrenika ovdje. Kako sam pretpostavila, toga ćemo nakladno ovim medijima da uručimo zahvalnice. Evo, ponovo vas molimo da prilikom izlaska kupovinu Mirzinog CD-a također podržite Samira i priložite svoj dobrovoljni prilog. Molim vas da pomognete Samiru jer mi vjerujemo da će onako Bog da nama da ozdravi. Imamo predstavnika jednog medija, Srebrnik Networka, pa pozivamo. Evo, Manja, Srebrnik Networka. Još jedan veliki aplauz za njih. Nadamo se da ste uživali, da ćete već sutradan uključiti se u neku organizaciju, jer promjene se same neće desiti. I nismo još završili, sjedite, ima još jedna pjesma. Ovaj program ćemo zatvoriti onako kako smo ga i počeli. Uživajte u prelijepom glasu našeg Mirze, zvukovima benda Rain, koji će nam izvesti Daire. Uživajte! Počnemo.
možete kupiti gore moj CD, znači, sa kaverima, a sad na taj novac ćemo dati za sanje. Eto. Hvala vam puno. Divni ste. Da napomenimo da je za sve učesnike zabava u holu, da ostanu učesnici, znači da se malo družimo i da je cijeli projekat realizovalo Vijeće učenika Mješovite srednje škole Srebrn. I naravno, ko želi može gore da se fotografiše sa Mirzom. Ja, ona je sad naša zvijezda.